Saudara, Timnas Indonesia terus mematangkan taktik jelang lawan Arab Saudi malam ini dalam laga perdana babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sehari sebelum pertandingan, Timnas Indonesia kembali menggelar latihan di Stadion King Abdullah di Jeddah. Indonesia bergabung di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertanding lawan raksasa Asia Arab Saudi, Timnas siap diperkuat beberapa pemain andalan seperti ada Marcelino Ferdinand, Jay Izzes yang bermain di Serie A Italia hingga debutan penjaga gawang Martin Paes. Berada di grup neraka membuat Timnas harus berhadapan dengan tim unggulan Asia yang merupakan langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi, Jepang, dan juga Australia. Pelatih Timnas Sintayong mengaku dengan kondisi Timnas saat ini, ia menargetkan bisa finish di peringkat ketiga atau keempat. 우리 조가 가장 힘든 조가 맞다고 저는 생각하고 있습니다. 그렇지만 우리는 절대 포기하지 않고 뭐 1위나 2위를 바로 직행티켓은 딸 수 없지만 3, 4위 플레이오프까지 가서 마지막까지 도전해보는 게 제 목표고 우리 팀에서 주어진 임파서블이라고 생각합니다. 우리 조가 가장 Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini mengaku cukup mengenal permainan Timnas yang mulai berkembang akhir-akhir ini. Namun Mancini optimistis dengan kekuatan Arab Saudi bisa mengalahkan Timnas Indonesia. No, we know very well Indonesia. We go the team many times. I think that the football in Indonesia in the last 10 years has improved a lot, and but we are confident in our power because we think that we are a very good team. And same time we are improved a lot in 1 year, and we think that it's clear that we have to play a very good football if we want to beat Indonesia. Pendukung Timnas yang berada di Arab Saudi siap memenuhi Stadion King Abdullah mendukung tim Garuda yang bertanding malam ini.